Kanyang laki din! Ay nalakay, amom ka day, numano day tinagatang ko a blouse ko. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayata no 50. Bagay mo pa'y. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samla ang tiagkalkal ka dagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya tumamit iti sapatos ko bakit? Usarag taw, nga agninong inton kasarji ka anak. Ay katwan alakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon mi ababae. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay. Nang runa day a Vivian. Ay na, permi a nakauyaw. Anya ti orasan, agalas 2, awan pa'y laang nagiti membro ami ti ingag. Ay na, amumatan ti Filipino time ako nada. Takman dagi jay a babae. Sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam kadilat ta idan. Taadaan nakdangas asikasunda. Saan a mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras a nagtutungtungan, iso ti masurag. Hay, istiling! Nayunan pa'y dagiti tugaw dito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot, Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ani Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas kadagiti daduma a miyembro tayo a babay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan nagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Husto day tan, Vivian. Asino itati aglinis dito Jim a nagmitingan tayo? Agungat ni Kapitan no saan tayo adalusan da ito? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang! Ala, siya kon. May maysam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo laang nga nanasayaat. Sige, aramiden mi day ta. Aginanaak ko mamot bakit? Sige mo't alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka may maysa ka. No apay ngamin anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito Jim. Ala, mapantangarot aglinisin. Sige, mabiit lang nga road. Tainak alaan jay walis kandaspan. Anya ti ko nam Vivian. Okay, di pinagbado ni Stiling idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Stiling anapan nagukay-ukay iji palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat, taukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kuma iti day ti blouse ko. Amaw naman day tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina day ta. Branded samag. Ay na, talaga a branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibaga dagiti na tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana! Lakay,
Kita day kinagatang ko iti palengke. Sapatos may. Wala kay, usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Inted da mo tadagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa'y agbuggaw. Ay, baraw. Mayat day ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito. Bakit ko iti ukay-ukay, tata? Ukay-ukay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo day ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalan. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, kwa, agsalak daw. Inton makagata nga iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kit nasaya at ano kas talakay. Imbagak nga ukay-ukay lang dahito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day ta. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay-ukay abado. Tamom, ti narami day ja avibian. Jay presidente ti women's? Wan, inchismis na kiting. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapi amasapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, itismis nakpay lang. Iso asaan arumbang aday dya ti presidente yo takas day da dya tao. Makitak lang kumprontarok. Ops, saanan. Day talaki din nagbasid abanag ti pangkumpruntaram ken kuana. Kasano, maruwam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Itismis nakpay lang. Idi pa'y akas ta ti ugali na. Baybayamon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng ta amula ta iji bangkag. Nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dilakay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, intan. Di mo sayangan ti oras mo amakiapa kadagita a klase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka, kapuros dagitoy. Kat no agodo nga ko maagumatang itinatang asidaan may. Nan, kita man dagiti lakaw, tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layuan natang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon niyaw. Sabali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, ta naggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag kaman tadan kolehium. Amam, jay may isang anak ni Vivian. Problema na, tama ibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Ta inaristo da jay anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kuntarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro.
Ay kat mapantag puros ah. Ay, wan gayam. Kaasimat ni Vivian. Apay, nananaw. Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay tibadaw. Ang kitaan tibiyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, wan nga raw. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan ka kadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko. Tadda manen ilako. Ala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw kan ukra. Ay, wala na. Idagas kun tulatan dito balayo inton madamdama. Lalo asino? Kudno mo't anak kita ray kilakay akungan. Ha, nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Saan na ka mabutang? Si Kanto ba'y di ibabalot ko? Ay, may kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaon na amin agagayom na. Ireklamo damanen kat kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Vivian tapno pumanawon dito lugar tayaw. Apay anak ko na yun ay tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isungarod nga ado ti kaapa na tata. Unam lamang no ba nang. Padamila marigrig at ti panagbiag na. Ay, isungarod ti ibagbaga ka ni bakit ko adinan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na ti barangay hall tayo chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang amin nga tayo ti sabali amaramid na. Nusan nga agchismes tata. Kano insinagayam di asawanan. Isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas ta ti ugali na. Diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag da. Tadumot ti as-asikasun mi ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anya ti urayam nito, inana? Ni istiling man, tadaim pareserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni Istileng. Wan, mulad akin nila kay na. Gumatang kamag. Ay nanana, napunno jay ref mi iti karkarnay. Saan mi pa'y amasid sinano maminsan? Iso nga ibulbul lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agida sarak itinatang. Kano na sustansya tinatang. Ay na, oray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmagak ka di unayan, nana? Katuan, saan mo't akas na ti pamagimiday? Ay na, nakabot-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak tuman makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatan da kano ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kano nga min ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Mannakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatan dan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan nga min anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Ken aglinis iti gym apag mimitingan may. Sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominate mo't Asino nga iti inominate yun, nana?
Sika, istileng. Ala, di nakman angawan iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro, asika ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay, nana, ano awan mangibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tata? Ay na naggapuwak ijay Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay. Ay da. Kasta launa iti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man na plano da asukatan ni Bibian. Ay, maragsakan ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray nga men, bakit ko ang miyembraw ka binagaak? Ano mang pili da iti presidentay. Pilyen da dyan nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni Istiling. Nasayat ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kunam lang no asino ka. Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadong. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawaan da ni Vivian, tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilatiba game iti organisasyon. Mala, pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.